Ibwega murithire wa Meru TV rukiriro ngiro thongiro katharo atwe na mbere kwa tukiona kanya gautirima kairi ya gaugo na iri ntuo ya mbere buru ya mweri wa 5 ikirigagira ati mweri wa 5 nwambiritie na ithari mukura kunda withiritwo ri na tukirigagira kinya mweri uyu wa 5 kaina mbere kwa uyu ritu ni ithari mubibi tukirombaga ati mwathani na mbere kwa gire tongoragiria bwega ikagito kumenyitha bura kurikira metha yetu ya ndeto mubango wetu waturingeime kawithira bambetaga ni Faminas wa Kimathi. Tuambiri na ntereche South Imenti na akaribedhere tubakina mbere kwa bakebu magiri na kumeneri mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti ikirabedhere tubakiuga Mwiti na edhere twakina mbere kwa kebate nageria na bamuthurite baiye abakabatethia ende mwankem thaino turi gotie murandi wothi na mbere ethere twakina mbere kwa gikinyithania bakiweta mitaratara kathumba barabara na into binge kathumba bila bedhere tubikina mbere kwa bikithukanga abakiuga ende na kubatara kuina mbere kwa gichokera na kubatetheria Jeff wagituma nawe na ripoti ino. Na bwakariba South Imenti ni baumirite na kumeneria bunene mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti na bo ni ntuku imwe mutongeria ujo kuoneka garune ya President William Ruto wamwe na atongeria bangi ba kaunti ya Meru ni kiria karibaba bakuga ni baije bwega mutongeria ujo gutiginto arethire akibarombera na kinya mawira ne President William Ruto ethirite akiejana atithira akiumba kuja thingatira barabara zetu za South Imenti itu aindi Ruto barabara yake ni kiandege mitongo kanyakine kionyo barabara ugote mundu rono kumiareria wanza ndironi mubunge wetu karama mimanzo yakiarira kwa nono ndo kutuwara ina bwo kuga ndi wandi onge utikera tutaje nondo bakela no mbeze baragire joro bagira bakare bakakira Daktari Sandiraka tutere kwa kiuga mando nyajanjira je katona kindu kiro tutethia basi darusi ugirwa ikaretwa tutaigwa kura kindu jakeu imbenge bagirite kiruto ndagene ne imbasi kwene ngaos tutaigwa kura ndo jabu edera ate kura mando jara jo tusure imbenge te kuria teke ukia wagirite ara mami muntu mwage ta nona personal interest siawe eta ugane atongere ba Meru bauga ni aria nkuruki bakuga kinyambeza cia mbasare mutongeria ujo Daktari Mwiti atithirite akia na bankia na kuga mbecha iu chithirite chikewa na baitonga na kinya chore bawe ande badure mbasare nande ane barashoka shukuru igoro utembasare sira yanwa utembi na nyambasare iyo cio ngoi kwajano ile wana baitonga otu ndo nande bana bathi na bo batono kubategera nande tukathithia atara na mubunge na utu amuthurire ando muthure tugira kwa ningi gitonga South Imenti gitira mbeza cietu nayo titonga ya kiu utonga butu bucuite twabaga buru ndo nandiri kuria mbeza cietu ri no itwira kwa na mbeza ciaku cia kuria ri ogatukaririe akawira na atukarire tingi arire ciathira nago ina ciaku urarire nago South Imenti ciathira iromba leo nande ni antu bawendi bubwega beje bateire gicigo mbunge giki gia South Imenti onga abatire na antu bawendi bubwega batonyere South Imenti tonethere gakuria kinya ringi ni aba mubunge no ri kuna ya nombi ore gware yirengeria kabisa utikyo tukuona utimbi madina jama ingemono bere kudukanga kwa njira watanara chipitali oretu nini chionde cia ogeta nini cia sana na nyumo ya chionde wata jamwere ne okono metu itetie nande mwananchi akawinda nande kumia nande nayo kimaendeleo utukyo tukuona kabisa sana nande mtu nande jira shilingi magana jari kujuka iri fatrese yangu ate kuoneka nera kuoneka hapa kuya baina ngari nyitonga beta kuandani nandi na mwananchi utetheka imaendeleo yako jo tukuona thirikari bwe bakenda bwe 10 akariba babaliuga kinya thirikari ya William Ruto itithirite ikibaguna ura kubaterie President nuo bwiri kwithoro ena nuo manto jara ugire akathithia Meru abwiri kwithoro ajaretere tene te atinda gucumbura antu betu na aria ane atongeria betu state house ate utekio ba kuthithia na aria president wetu na karite agitwaira yendene Meru no nto mianka iu atonya mianka ire otu tumbite kuona nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibwega Jeff no ntubwa ripoti ino na njira enkinyenere kutokathina ntereche buri na bwa kariba ntumburi kinyawe bethere tubakina bere kwa bakimenagire mujumbe wao mugambire ndekere
kinya kire bethiritwe bakiuga newite akibateaniria kiri mirandi ya uthii na mbere. Riboti yetu bangariritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni. Akariba Ntumburi gicigo mbunge kia Buru ibotaririo aria bateanirwe ni utongeria buraburi kuo bakiwa barabara cia ntura iwititirika buru ntu bota lasare nene no ntu bokuthura atongeria bau cietu twenjeri gipindi kia MCA ra weta wa Kiremi no twenjerete atombera twekia no twa into nya ndaritie na wana nturejerete ne njinyunjure gwakwa ndama munene bwa twekira nyomera Kiremi atwana imbeca uticio cirio cia gwikira maram ogunje cia tigure kario njira nawe ire thuka buru ikanta kake ciongo cia cici marere kinyanga riti umenya kwebandira ku na ndi anene betu ibeje baciumbe batuthithire barabara ugatonya na njira cio tonya tiga no ikumaramine kinya wena kogoro una moti umba gwitira imaiga janganene na ntu kuna ngo kuna nyoto bari kinyanga ari na ngare ku habikibiki utomenya kutagara kwa witu ya tuthithire njira ini anene betu nikenda twakaja ntu barabange na ndina matoka tukabua barabara era fiti date ayo gatagana fiti dantatu ira tutigeri kere ikithaka na to okeja kaere mwaka jonge bwana kura kanenya borege ko yabo ya 2032 barabara bokeja boethire njoka ciokoroka nyomba turigari tuwe na ndera umire mathaka yuma mathaka jo tonya ja kuinga barabara bururu mwana wetagwo Elija no twigereruo kia kuma tontu tukarothurana twathuranire ndakwira ndejire guku ndina miaka kibao lukibolo tethetie kiara kiri mbunge wa Buru Ndikiri Mugambi bemwira na batere kwanania ntura cionthe kiri mirandi ya witi na mbere Ndikiri we twawikirie mbunge ugwata muchara jwa chiringi 900 antu bao baraba kuringere kura kinyethera antu bantu mburi tutingei itujiri maendeleo waikirie kuma kangaita timao mwisho keberechia kwina mana muito tu antu baba erio wene tutera ba mami tutena baba baba tumenyera lebo gatore nyo twira kura itweta kwendi isiuru gute mtu endagia kura isiuru katweka kura cia tonde tukwa tuteringa nikare ende mtura wina kirera jani ukumea kura isitethaia inkia to mituringa kura no ntu kibarija kiria kibati kwithurwa kienjenjerwe kianyanyia kiguru ja kiria kiumirite arora mwari ni ogikunda twarombete karabati ire acio kenge kire ara uria mundene jwe kundi ire ya karabati na ara kwa sonja njirene ire ya karabati mutano wi atwirite atire ngakuruka kairire ndaburetera karabati ngabwikira no gugoka ukira itwa mwitikitie no nturi itwa njire atwenjirite utukuona ni ebui na nde o ungi uri next kinya wengwari na turetere no maram akejo turomba kura ri urengere tuona ya gukurukira tukimwaku kuluki barua no bakuona burama ntu yokara na bakeya wacia mirandi ewiti na mbere ithurano ne twitite ginya boba kaibanga igio tukua wana riria turari goro tirio turi na aru inyethe andi ontindiri menya inkwaria na gatururu mwana okwa nwe na kutenderia nyamiria umena unchanura o mwiketie skuru kenda nchanuraga kwa u mwana oro kwa ikabereka nintini na nindi maguru ne jawe kwa ute goro turi twindengi ibeje batwenjire njira batuthiithirie cibitari mite tukanda tukaciumia kwanda na roje rwa ikombe murungu no atharime mbura je uyeje kagitatia igoka ukiria mitiria barabara iji no katuturo karanja na au kwaura jo tukurire muturio kwa jora gakwenjite ikugira munda ngare were kiurio twe ubiweria irite nandi kendomba kumira atende ugiana na ngare urwiro agatonya arageta kawira atende anire reporter Mero TV kuma Buru Mbita wa Mwende wa Laibuni Muteteri wa kioto kia umuntu na mutaalamu wa mantu ma siasa kaunti ya Meru Saresi Mutu Mathurania na ethiritwe kinabra kwa kibu magiri na kumeneria itua ria wari waziri amethikari nturire kuthinara ntere cia kwa munyoro na ara kuringana na mutume ethiritwe kinabra kwa kiuga katika gitega kwambiria siasa na kiuga ibwega Meru bakegwa bari thirikari-ini kagitani waku na ethiritwe katha governor wa Meru Honorable Isaac Mutuma Mtwethinkia no ntuba kuinambira kwa kirutanagiria munono ntuba kwira atongoria ba Meru na araga aroni ya mutongoria wa mugongo Jeff Korekairi no tubangirite riboti ino
nawe Saresi mutumathiranira noritie mithikari nturi gutiga gwikia miru rutere ruregani na thirikari na kuria mutongeria utu gakaniko kagita miru babatere kugwatanira na kinya atongeria bakagwatanira na kwithira bakigira mirandi ya witi na mbere kiri thirikari nene kiri President William Ruto. Anchoke Ndombe, my brother and my senior mithikari nturi former CS na senator kagita gaka iko kamiru gakugwatanira antu atwikia miru ndene opposition kaba tutharite birio kanya kagatigere kamiaka 2 na nusu antu agwikia miru opposition tweta opposition miru tikeketho ekionaga so ibwega kwithwa wina political stand na katiba ni ogwitikiria but unity of purpose kurobera miru betu it's very important gweta kugwatana na bamathakarwa thaiji na akina Gachagua akina Matiang'i. It's not the best time. Kuruki Saresi thiranira nonenie gikeno kiawe kiri gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia nyuma ya gavana ujo kugwatithania Meru na kinya Nkuruki kubaikia goro nterecha Nairobi garuni ya President William Ruto kwendereithia unyanya na kinya Nkuruki kwangira mirandi ya witi na mbere kiri kaunti iji. Mbera nchokerie gavana wetu Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia nkatho nonto nonanitie leadership igoro kurari very timely gwikia atongeria betu baria bari elected MCAs, members of the National Assembly, senator na nya veteran politician Keritu Murungi State House kulobe for national projects na nikinkuga timely ndiuga timely ni onto igitarire irio twitite kwambiria kuthithia budget ya county so akomba kwithirwa akiomba ku allocate resources cha county bwega akimenya i project ire kwiketho it's funded by the national government kwa mugwanano barombere kuthomba kilobi rutererwa agriculture thokoro na uria bakomba kwithirwa bakiendia makadamia mira yetu na nyamarigo jetu so that's a step forward na infrastructure yonde ya agriculture so allocation ikithithwa ya budget bakomba kuthwa riu bakiomba kunganania mirandi ire kunenkano i national government na ya county government nchoke mbuge that unity of purpose niendere ni untu mbere ituramiagaga rira kurai no tongeria bo thuku thai kwe no tongeria bo bwega itumbite kuona ou unity of purpose itongeretwe ni governor ikomba kutha ikireta inya miradi Nkuruki na tia national government yake inkumuromba na atongeria ba inkubaromba ibombe kugwata na bombe gwita gutushwira also the national investors after His Excellency Governor Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia kujukiwa utongeria na wathani bwa Meru meri iri nyetathira na nonanitie indicators injaga iri itumaga county kongerwo kigina kiayo from the national level so thai tukwiregira at least mungana jojo kunenkana jwa 11 billion tutekwikira jojo ngejwa billion ijire cia iri nenkana cia grant itukwiregira joka itaiti at least Meru yona at least 12 kana 13 billion na ikionekana na cio no ikomba kwithirwa agichitumira akureta maendeleo jaraja kwendekana ndene county kiripotera Meru TV mbetaje fuagitumam. Finance Bill ya 2025 nethiretwe kinambere kwegitigirwo ni kanjo ya maminista na bethiretwe bari na muchemanio wa mwende bill ino kinambere kwekirigirwa kuretwo kire bunge kengwa tinambere kwekiaragirwa inarende antu bethiretwe bakinambere kwekinya bakiaragiria ndeto ino nara kuringana na bill ino yethiretwe kionekana kwinambere kwekinyithia mirigo ya Kenya baingi na muno Nkuruki berera yethiretwe yina mantu kathumba ndeni ya mwandiki wetu wa ndeto Dennis Mutuma Muthomi na gututariria. Tukithi na mbere na ndeto chietu na ati mwana wetu wa Nanis Kendi muritu wa form 2 na thiretwe kinambere kwigwa kiromba utethio bwantu kwinambere kwigwa
bakebumagire na kumutetheria kiraithiritwo akiuga atina biche gucoka cukuru na aciari bake bethiritwo bakiringa mabuti kengo baina mbere kwa bakiumbana kumuthomithia na indi aciari baba kina mbere kwa baitariri na kuga ati manto timega na batina kana batithiritwo bakiona mabuti magucokia mwana wa cukuru na indi romba ikire thirikari na kinyanto bawendi boye kwina mbere kwa baitethagiria mwana uyu kwethirwa agicokaga cukuru. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nawe na ripoti ino. Gikikire kiumike macoka cukuru tamia chere kombe kakiroto kena nesikendi kumanturia kamegocho sub location ya Kanyurere location ya Ntugenora thomagira cukuru ya Kayambawe kare muigwingeka umania na wagibwa bisi wamona kwethirwa atiri na shopping kana kinyangaramia gucoka cukuru gento kirage gutuma tinda kurira musi agitambetwa ntongoria wa mananto bagwendi boga kumatharakanithi kumutethere gucoka cukuru kwingia kiroto giake ni gombeta wa nani sikendi mukundi thomagira Kajambao Secondary School na mthi kurendi skuru ende ntiathio ntontia na ngarama visi otieyo na shopping otieyo ndothiritwe na inkoromba atongoria bonthe batharakanithi bothi na mbere na guntethia nthi na mbere na kuiskuru aruti bathire skuru ni ntiathi endi nkoboromba mono mugambi Mandataya nkuboromba mono bothi na mbere na guntongoria nthi na mbere kuthi skuru nthi na mbere na ukava serabasira tutiakava agotie gentu kirio agotumba kuga tukendia mundo otieyu tawa na mikaweri ni ogino nane sikendi nera nkorokagira na ni bici tiena munda wa kurima ya kuganika munda kanini mbonaga bici kukurukiri barwa na bibiorete thaino tiebio ene mwana tiacoka cukuru atienda riri tuona ndathi na andu taibarwa tiebio ndabe bankobia batikaribo gikiaomire ende no akiriro kitheria tindagia nyomba akari na tori kinyabo bagitariria kuri no batu bantu bawendi bwega na ntongoria kwebumire gutetheria mwana uyu gucoka cukuru bakiugi mwana mugi na irori thoria gotatori na kurukirite challenge nene muno kuthoma kuma gekana kanona gakwambiria kuthoma kathomete na thina mwanka gakinya gakinyite ni kana gakurukite kena 348 ana bathi cukuru gatigwaga muci toga support kira mtu ari nakio wa mutori kana kathi kuthoma lakini ngina akorwa akarutagira mbeca kukurukira mabarwa thaino nawe tugutie mabarwa ndagwici ajire iche chikobwirira maria kubwirira kaendia akothongira nyomba kumeangina tirona mbeca kendia mberia kurira kiumia kithiru kurira ndaya ntugwe ndamukira kiria ndamwira meo makoka icukuru abuci amberia kuthiegwa gutwika gutie mbeca tawo gutegora atira uma nyomba ikurira ni tukoramba mantu baba batuthiurukirite baba baturugamirite bagatutetheria kana kuba ikathome no tikana ka ugikomba gututethia community ya Kamigochwa yonthe na tukaigwa twina kioto kia gukinyaniru kana kugetu ndirajira rutha gwatuika bici tikuoneka nina karimagia utire mabuti atora kuremia karemia bia kuria karemia bici ende ukendi atiarugura cukuru akurira ne nyomba Mothiana nisa kiromba gutetherwo nikenda kujure kiroto giake kira kugige gucora nikenda makwethirwa kiruta family yao kiani wa muna kumenyera tori tutathaino talent yakwa ni gucora anu anthi umbere nka ontori na mbia ni ya gucora no anthi ngachora nkona mbia ciakwa thikethi na mbere na guntethia maishani nthi na mbere na guntethia cheri bakwa kona baba thenire na community iri wa wogo endi nkuboromba neto bothi na mbere na guntethia kuma Kamigochwa Rwandini ya Marimanti gicigo munge Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ibwega na umwingi na arantere chatigani ya East bethiritwo bakiromba gutigira ati bakwinamire kwa bakiringa siasa cia thiri na ciangwatira muno kagitania kaciaca ciambirite kuonekana kuwata mwanki ina arambe ombethe bethiritwo bakiromba gutigira ati batiatumirwa buthuku kurumangana
akagitaga siasa riraba kwinambere kwa bai kampenira abaraba kwenda kuringira kura mwakani wa 2027 na ende romba rinene gutigira ati kwina thina ngwato na muno bakara kwinambere kwegwa abakira ithaga antu bakuwata mbaru baraithe antu barabethiritwe bakiwetwo na mirandi ya uthina mbere na barabethiritwe bakinambere kwegwa abagi performaga kagita karabari utongoriani. Adams Muturu Therinja nawe na ripoti ino. Mwekuru wa MC wa Kiocho Stephen Gakule na chumete na kumba kwethira kiromba kariba tekethira wa ekodho no ntoba gisiasa akiwa kinya kethira kwina nto kathomba kumba kwethira kiromba kura akariba batu kwethira bekarani na ukiri na wendo bonene akwene na gairo ne ntukemwe tote athogana isiasa na nyambera agula thuro no tware siasa no tware ngwataniro ne mwe antu ba kwene na gairo na gyoso gionde itotethakia kamete ya kwenerera gara ande no kerigaira mwesimu wa thimo na tumetundu ndaigwa akiremwa ende antu bau abira ba bagarukiria ndona antu bagethura ntukira baina kyo no ntuko itaginya itokomea ana baigwa bainge bakwenda siasa bakwenda itebi daga na batu ko to chamani abo ko batatura ko barato sindera na baigwa no bayete na tuterumana ya woni nderi nani no ntome yako rumana bamwe yiba yoyo lakini no ntobo murungu ata manjera na ana tetemi agita na mbere kware na wete ngoya MC wa Kiocho Stephen Gakule niye komba kwethira gimuchoki gitenere ngimo akinongile 27 akiwa kaitena ka MC na kanya ke yakomba kwethira kiritira karibangu kiuto tena wathani na bombere ranga bana kwera mongaza ari gitene na batu eto te kotombania tugwa no te edwana bakwande bairare araba eta muntu na na manifesto era andikite akauga woni beyete koruta ngoe ntona kula gerita ogaya kwara giodhari bua itokomaka banga sia kuira na oge akoruta kula rara romba kura na andikite akauga beyete mbwebia barabara beyete mbwebia roe na me akeleti no toibo komea daiba na kanya kakoruta ngoera bara ingeri na aragoti bokona na ritete na aragoti bokomenya kweginya 2027 ibotona bya wita kabagira right sionde na ngemenya amanto yo yakombeka no toba muru akithilekele wete na wetike MC wa Kiocho Stephen Gakule na mubunge wa Shombe Katiganisti mporo abori bakethira bachokwetena renge mwakenongele 27 na kula na mporo batetiana inyaba kumanda na inyaba dada woni ni o imami inyake inkorikerewe na gatuwa no mporo to eta to kwa mporo akula yabonge to kwa kairo mporo akule na ende eitarereo na murungu atoeka toringa siasa sia there tokarumana kende nya murungu awerwa murungu atenda anto bakorumana na to eta boya 2027 murungu akaona ni musimamo yawe na tokethera to na akula tena nkiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Therinja. Ibwega na mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na ethiritwe akinambere kwa akithetera ndiunga yake ya kumagaruka wa meanthiguru na arethiritwe akiuga ndiunga ino thiritwe akinambere kwigweri ndiunga ya kwikuromba mbeca cia gutumira lakini ndiunga ikinambere kwikireta mirandi ya uthi na mbere. William Ruto has gone to negotiate for more loans. Yeah. Listen to me and listen to me carefully. You heard this young man speak here. He has not said he's going to look for loans. He has not said he's going to look for money for government. He has said he's coming to me to look for no objection, letter of support. Because he wants to transform this place using private-public partnerships. And you have seen him with some of the partners that he's going to work with. That is the way to the future. The road we have, you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru, is not going to be built. Is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? It is going to be built using a toll infrastructure, public-private partnership, investment. That is what is going to build that road.
The railway you saw put in the framework that we negotiated in China, from now Naivasha all the way to Uganda, is also going to be built not by loans to the government of Kenya, but it's going to be built by investments. Let me also tell you that we have developed alternative financing mechanisms that do not take the country the route of loans that could endanger the future of our country. And I have been resolute in saying that we must find alternative financing mechanisms. Today, you have heard the announcement in our housing fund program. We have decided as government to support the education sector with student hostels. And Cooperative University is going to be a beneficiary. We're going to have a hostel facility here that will accommodate 2,520 students. It's going to happen in every university in Kenya and every TVET, and we are going to finally go to every Kenya Medical Training Center. Our first batch of investment is to build hostel spaces for 130,000 students in universities, colleges, and TVET. That money is not money that is borrowed, right? It's not loans. We're not going to build a hostel for you here using loans. We're going to use money we have raised, our own local resources. That is how to build the country. It is the money we are using to build all the housing units. It's the money we are using to build 400 markets. Not loans, resources raised by Kenyan taxpayers. That is how we are going to change this country, good people. So, I don't mind the accompanying ceremonies, but we must transform the nation. And it has to take some bold thinking, bold action to take ourselves into the future. Iboiga nonto bwa riboti ino murithere wa Meru TV na riboti ino yetu kinyimuthia umana tukubangirite kiremetha yetu ya ndeto rukirirwe mundi lakini minyothi kuraya nonto ingochokera twinambere kwetukiriragiria marame kiritwo rito ndeni ya mangathiti guko ni kwa Meru TV.